Ngicela sivuleni ke emabhayibheli ethu Timotheo wekuqala sahluko 1 verse 18. Timotheo wekuqala sahluko 1 verse 18 na Mark sahluko 6 verse 45 kuya ku verse 51. Timothy ndvotsana yami ngiwethwesa lo mthwalo ngikhumbula tiprofeto letaticondziswe kuwe ngithi lwani ngato kulwa lokuhle. Oh hallelujah. Ngikhumbula ini tiprofeto beticondziswe kubani kuwe ngithi ngaleto tiprofeto yendani lwani ngato ngaleto tiprofeto lwani ngato ngaleto tiprofeto lwani ngato. A prophecy is a promise as well. Si profeto si phindze sibe sethembiso. Uma kuprofetwa ngaJesu bekwethenjiswa kuda kwaJesu. Si profeto si sethembiso. Ngenxa yaleso sethembiso engage in a warfare. Lwani. Kukhuluma Paula lo ngumholi lobe ngumholi sewuyala labalandzelako emva kwakhe. Makhona kuphila lo tabanako kulomhlaba. Always have someone who is ahead of you. Lota umbuka wena aphambili yena akubuke umlandzela. Be it in your spiritual life akube nemuntu losembi kwakho. Be it in your natural human life ebuntwini bakho akube nemuntu losenior losembi kwakho. Mbabe ngimake or whosoever long leyo figure leyo empilweni yakho, have someone lota ukhuluma livi kuwe athi mfana wami ntombi yami. Someone who will call you by name. Umuntu lota kubita athi Timotheo mfana wami. Amen. Amen. Mark sahluko 6 verse 45 kuya ku 51. Mark 6 45 to 51. Masinyane Jesu wangenisa abafunzi bakhe esikebheni wabahambisa ngembili kwakhe wabewetela ngesheya eBethsaida yena wasala ahambisa lesicuku sebantfu. Wathi nasakabahambisile wenyukele entsabeni wayawukhuleka kathi nakuhwalala sikebhe sabe sesikhathi nelwandle yena waba yedwa elusenzeni wababona kuthi basigwedla kamadima sikebhe ngoba umoya bewuphambene nabo. Kwathe kuseni kungakasi emkhathini weli-hour lesithathu nelesithupha Jesu weta kubo ahambe etikwemanti waqonza embili washaya kungathi uyendlula. Bona-ke bambona ahambe etikwemanti bakhala bamemeta bathi sipoko ngoba bambona bonke bethuka besaba kakhulu. Masinyane wakhuluma nabo wathi manini sibinzi ningesabi ngimi. Bangene esikebheni sabo umoya wathula ngakho bamangala kakhulu bebangacondzisisi kahle kuthi tinkwa betichazani imicondzo yabo yayivalekile. Amen.
ngaze ngakhumbula le ngoma lethi thula nyana thula nyana uya lalelwa umoya thula uthinya yebo la ekhoda umoya khona siyakhumbula mose eBhayibhelini kukhona lapho awuthulisa khona ngekuwekhuda kepha lo wawuthulisa ngekuthi introducer la wathi ningesabi ngimi fear not I am kwase kuyathula no word his presence bukhona bakhe bathulisa noma livi lakhe lingakhulumanga against the storm. Ngiyafisa kukhula ekumatini ngangekuthi kulesinye isikhathi bengingete ngamemeta kepha ngibe neliqiniso ukuthi his presence is present. Ngithi mangabe yena akhona it's fine. Wathi makafika kugwedla kwabo azange baphume elwandle kepha labe bagwedla khona wenela kungena tindo tashintsha usendzabeni Jesu singakayi endzabeni la kuyo niyalati livi ku John 16 verse 33 lelithi senginitshele lokhu yes kuze niteuba nani nekuthula kimi lawo magama makhulu lawo ngiyacabangela ngisafunza ukuthi lo kutangisita kakhulu kusite nathi kakhulu bandla lenkosi kumbe yindlela lengidawuthi iyehlukahluka noma lechubekako indlela lesitawu kwenda ngayo ekukhondeni kwethu ngoba lokukhulu la uthi Jesu kimi kusho ukuthi lekumele sikufunze sikwati ngilokuthola lo kimi lakushoko ngoba sathola la athi khona kimi nitaba nekuthula kusho ukuthi ngeke kusihluphe kangako lokwendeka around us mase sitholile kuye mangabe liyahusha liyana ukhashane nelikhaya wehla le station uyaye ugijimele ukuthi uye kuphi uyofika ekhaya uthi ungangena endlini uvale ungaba kuyo indlu yakho ungabe usakuhlupha umoya lo ngaphandle awupheli but it doesn't bother you uthi Jesu kimi la ngaphandle you'll have trouble
lo mhlaba utawuvungutela ngalama amagama asikethenjiswa ukuthi ngeke kuvungutele bazalwane. Mangabe kuvungutela ngalama amagama yathi ukuthi usesemhlabeni use right. Ungasho ukuthi ngivelelwa yini ubokwathi oh nasi ivungu kusho ukuthi ngisesemhlabeni washo phela Jesu. Wathi la mhlabeni there will be trouble. Washo ukuthi there will be persecution ngitawutingelwa la emhlabeni. Kepha Jesu wathembisa wathi mani nisebenzi. Mina sengicobile. Mina sengicobile. More than a conqueror, that's who I am. Uthi mina sengilincobile live. Uhlala kimi, ngihlala kuye. Nguye lo wenda umsebenzi. Lego Timothy, ngicela kuzama mawungaphinza ungibambele masinyane ngitonika sihloko ke bazalwane salomlayeto Timothy wecala sahluko 1 verse 18 ngicela kunikhumbuta nje bese ke sesiya chubekela ekujuleni. Timothy ndvodzana yami ngikwethwesa lo mthwalo ngikhumbula tiprofeto letaticondziswe kuwe ngithi lwane ngado kulwa lokuhle. Amen. Amen. Sihloko sami sithi ngenxa yelivi lesethembiso noma ngenxa yelivi lesiprofeto promise prophecy lwani kulwa lokuhle. Ngenxa yelivi lesethembiso kuwe lwani kulwa lokuhle. Bafunzi bayahamba bathi lithi ke leli Bhayibheli Jesu wabenda noma wabacinzetela ukuthi bewelele ngesheya. Bathi mabalalela livi la nkulunkulu bahamba baxoxa bathi kushito Jesu sesiyewela. Kushito Jesu sesiyewela. Masinyane kwavuka siphepho. Bahamba ngelivi la nkulunkulu. Beve kahle ukuthi Jesu uthiteni. But umoya wabavukela. Wabavukela balalela. Wabavukela benda livi. Lokusho ukuthi tindlo letibakabi at times akusiko konke lokwendeka kithi ngoba sendekabi. Kukhona lokusivelela sibe simlalele 100% uNkulunkulu. Kepha kusivelele. Futhi uNkulunkulu ungubabe wethu. Ujabuliswa tinyathelo letikhomba inhlitiyo nenshisekelo yekumlalela. Njengaloku umtali ajabuliswa kubona umntwana wakhe aphakamisa lunyawo kwekucala athi chathu. Akathi makawa lo mntwana umtali athi yini lesilima lesi uyawukuwa kuze kube nini. Kepha umtali uthi makawa lo mntwana makacala ema kuthiwani makema kuthiwa nango umntwana makawa uthini umtali uthi kwawa kwesilima uthi aji ngivala omunye ngale kwemgwaco uthi inhloko nkulu uthi labanye baye basho njalo. Labanye baye baphunyukelwe ilimi basho njalo. Jesu kwamjabulisa kubona abafunzi bamthatha evini lakhe. Bathi noma ngabe yini letawusivelela la silandzela livi lenkosi yethu. Ithe inkosi asewele. Nangesikhathi sebagwedla kabuhlungu inkosi yayicaphele kuJeremiya sahluko 1 kambe verse 12 uthi uNkulunkulu kuJeremiya ubone kahle ngoba ngilicaphele livi lami.
Ngesikhathi bahamba labafundi bagwedla lapha elwandle bekacaphele livi lakhe Jesu athi ngishito ngathi bayewela livi lami ngeke liphuthe noma yini labadibana nayo livi lami selibewetile abewetwa ngumkhumbi bewetwa livi lami abewetwa simo ukuthi siyabafeva bewetwa livi lami kulesikhathi makholwa abathandekayo lokuthi akweweta in your situation in your environment akusiko kufunza akusiyo imali akusikuthi wathi bani utakwewela ngelivi laNkulunkulu takweweta livi laNkulunkulu takweweta livi laNkulunkulu just hold on to the word of promise bamba livi lesethembiso uthi Paula ngikhumbula livi lelakhulunywa kuwe lesiprofeto livi lesethembiso uthi ngenxa yalelo livi lelo for whatever Timothy akunenzaba ukuthi kwendekani inyalo Timothy bambelela evini lelakhulunywa lesethembiso saNkulunkulu empilweni yakho ligama lelithi devil ngake ngeva lokwemncaneni bami bekuthiwa ngidivasi leli gama lelithi devil lelithi ngidawuthini ke ngoba ngisathane devil ngibani ngeSiswati umsathane yeah kepha ke ayehlukahlukaniswa ngala kulolu lunye lwimi kuna Satan kuna devil leli gama la devil lisho lomelene lisho an opponent lisho lophambana nawe lisho lokumelene nawe someone who is resisting forcing you away from umuntu lozama kukususa lokuvimbelako ukuthi ungakhona ukuchubeka ngendlela lekumele uhambe ngayo makuvuka lo moya sathane ke abantu abakethu kuze kube kulamuhla kusede lombonile wamshutha sithombe kude ngoba sathane ungumoya mangabe afuna kusebenza kulesinye isikhathi uyakhetha kusebenza ngemuntu nje asebenze ngemuntu la siyabona usebenza kuso sonke simo utaba nendlela yekusebenza such that ngeke uze usho kulesinye isikhathi ungabuka ukuthi hayi kungcono kungashadi hadi inhluphe kodwa semshadweni sathane nje kunasathane waso sonke esigabe kuphileni ushadile kunesitomo sakhona awukashadi kunesitomo sakhona so ngeke bese singcono thina singashadi nakhona sathane ukuhlasela ngendlela yakhona uzufise ukushada uzufise ukushada uzise ushadile ufise emuva so uNkulunkulu kude la athi hayi cha ngalapha kutaba ngcono uthi Jesu eveni indaba lusizi wathi kepha kimi indaba nekuthula kuthula it's a showcase bazalwane kuthula sethembiso lesingenda ulwe kulwa lokuhle livi lesethembiso lelo lengenxa yale livi lesethembiso ukuthi uNkulunkulu ungethembisile ukuthi noma kutaba lo serious laveni kepha ngaba nekuthula ushilo livi lakhe lingeke liphuthe sonke isikhathi mawubona lokungazuthi kumelana nawe ubokwathi ukuthi divas is behind ubokwathi ukuthi Lucifer is behind
makuba nento nesimo lesithite lesimelana nekuchubeka kwakho nekuthuthuka kwakho ubokwati ukuthi there must be kuneliphunga la Satan is somewhere. La kuye Johane mawufunza verse 16 kulo sahluko 16 lengimshito lithi kusetawuba sikhashana nje ningabe nisangibona kanzi futhi emva kwesikhashana nitawuphinza ningibone. Uthini Jesu uthi ngeke ningibone akatsho ukuthi ngeke nginibone. Uthi nine ngeke ningibone. Kungamboni Jesu akusho ukuthi akasiboni yena. Noma thine singamboni yena unjani uyasibona. Lapha kumakho beka khashana lenzabeni kephe emehlo akhe akamoya ababona bafunzi ukuthi bagwedla kabuhlungu nyalo. Yes. Naku lokubili lengicela kugcizelela kuko ngalokulwa ngelivi lesethembiso. Kwekucala ukuthi tethembiso taNkulunkulu ticonze kukulondoloda etikhatsini letimatima. Livi lesethembiso lesiconzene nawe. Livi lesethembiso leliconzene nawe nivile kuTimotheo. Livi lelakhulunywa kuwe. Livi lesiprofetho lelakhulunywa kuwe. Livi leliconze kukulondoloda ngesikhathi kune opposition. Kuteka lomunye ke umthandekayo ngeke ngisho nale team kungendeka kumbe ngeke ngiwade emaqiniso nemanga khona kepha nje beka ngumuntu lo ngamcabanga lokuthi hayi mangafuna emaqiniso ngawathola kuye. Uthi lo muntu wenkosi le team iyaya kule kuyofuna emandla kulo wekunene emandla kuwina sengema final iyaya le team hayi uyafika uyayihlanganisela sewuyabayala ke uthi ningehli indzawo nize niyofika estadium. Ningehli indzawo gani ekuhambeni mabaphuma bahamba sebagibele ke lokho labagibele umyalo uthi ningehli. Gani nalaba labayawudlala nabo bethembe yona yena lo wekunene. Waseke lo wekunene uthi angathi ngidanisita ngani lokunganisita nyalo ukuthi niwine ukuthi nikhona kwentaliso ukuthi laba behle. Baseke sebenta indlela yekuthi bona basahamba ngalokhu labahamba ngako ba organize labanye labafeva bona kuthi benteliso lekubehlisa lekubavimba ngendlela thite noma bayabethusa noma bajikjele manje bathi do all you can kuthi behle ngoba laba baze bakhona nje kwehla kule moto yabo siwinile. Baze ukuhambeni kwabo kwaba khona vele indlela lechamukako yekubaphazamisa ukuthi behle bathi laba asindzawo kwehla ke into yekugcina asehle asiyiphasi balibamba livi lenyanga yabo bangehli. Uthi ke
vele bayithatha inkomishi. Ngoba noma simo bese sithi abehle abehlanga. Lwani ngelivi lesiprofeto. Ngelivi laNkulunkulu. Sathane utawuthreatenisha kuziyekela jika akufani nawe akusiko kwakho. Khumbula livi lesiprofeto lelakhulunywa nguJesu kuwe. Khumbula livi laNkulunkulu lalikhulume right in your heart, lalikhulume enhlitweni yakho, lalishito uNkulunkulu uyawulicaphela. Lo mubi will try to make sure you disengage yourself evini laNkulunkulu. Utawuveta tinu leti tawukwenda ulingabate ucabange ukuthi hayi I will catch up ake ngiliyekele live laNkulunkulu. Hold on to the word. Le live laNkulunkulu lijike libe yi connection, li connecta between your present moment and your future. Lili bloho. Live laNkulunkulu linemandla ekukwethwala likubeke elikusaseni lelethenjiswe nguSimakathe. Lothi ngiyayati imicabango lenginayo ngani. Live laNkulunkulu linemandla futhi lingemandla bazalwane ekukubeka cha la ethembise khona. KuMateyu 2 verse number 13. Mateyu sahluko 2 verse 13. Wathi kube tati tisuke lapho ingelosi yenkosi yadibonakalisa kuJoseph ephusheni. Yathi vuka uthatha umntwana nenina nibalekele eGibhithe nifike nihlalahlale khona niyawuze nitshelwe ngimi ngoba Herodi utawufuna lo mntwana kuze ambulale. Yes. Naku ke Jesu ngumesiya. Jesu ngumsinzisi. Jesu wethenjiswa ukuthi nitawudalelwa umsinzisi. Jesu ngumntwana wesethembiso. He is the son of promise. Thenjiswe nguNkulunkulu. Nangu Herodi sewufuna kumbulala. Ufuna kubulala the son of promise. Ngalawa magama ufuna kubulala sethembiso saNkulunkulu. Bese ke leliqiniso lengifuna uladi ukuthi sonke sethembiso sina Herodi waso. Sonke sethembiso sina Herodi lofuna kusibulala. Lonke livi lesethembiso empilweni yakho lina Herodi lodingelako afuna ukuthi sethembiso sakho sifuna kukubeka kuphi. Herod ufuna kubulala lonke livi uNkulunkulu ngala kwethembise lona nawe uze uvume ukuthi akusiko kwakho. Bese ngithi ke unganiketi isathane tipikili tekubethela wena. Unganiketi isathane tipikili tekukubethela. Lonke livi lolikhuluma lingahambisani nesethembiso saNkulunkulu lifanana nesipikili losinika sathane ukuthi ngibethele. Never give nails to the enemy to crucify you. Herod uNkulunkulu akasho ukuthi Herod ngimbulele, Herod ngeke akubone nekukubona, ngeke abone la uhambe khona. Uthi uNkulunkulu uthumela ingilozi uthi hamba utshele Joseph ukuthi there is danger here kuna Herod. But sengilungisile umuhle uNkulunkulu. But I have made a way out. Sengilungisile indlela yekuphepha. Ngaso sonke isikhathi mawubona ingodi ubokwathi ithi indlela yekuphepha isedudane.
Mawubona i-distraction ubokwathi ukuthi indlela yokusinza isedudane. Sonke isikhathi. Ngoba uNkulunkulu ucaphele livi lakhe, what he has promised you it must come to pass. Kumele ukuthi kwenteke. Kumele ukuthi kwenteke. uNkulunkulu abengeke ayekele Jesu. Jesu ngalesikhathi bekamncane aluswane. Abengakhona igijima, abengakhona kulwa, noma ngakwachamuka Herod wambuka emehlweni, abeta kwendani Jesu abeta usmile akumntwana. He was helpless. uNkulunkulu akadzingi your power to save you. Akadzingi utive ukahle usemandleni kuze utoba kahle. uNkulunkulu ugadze livi lakhe. Uthi Jeremiah ubone kahle ngoba mina ngilicaphele livi lami. Ngilicaphele livi lami. Ngesethembiso saNkulunkulu ulwani kulwa lokuhle kwekukholwa. Ngesethembiso uNkulunkulu lasende sacondzana nawe funza kulwa lokuhle. Masingasheshe sivule kuZenzo 27 mawusheshe wafika lapho make mabunza verse 24 nje na 25. iZenzo 27 verse 24 na 25. Wase kulilanga leli-14 sintantelwandle lwase-Adria. Sinjani sintanda. Hayi Siswati. Simnanzi phaca. Sasimtanda elwandle. Yes, sintanda kwendekani. Sekungisekhathini ebusuku. Bashayeli bemkhumbi basola shengathi bese basondzele eveni lelithide. Ngakho base behlisa insimbi yekukala kuthi sekushona kangakanani. Bathola kuthi lamanti angemamitha langemashumi kushona kwawo. Bachubeka sikhashana baphindze bakala futhi. Base bathola kuthi asengemamitha langemashumi kushona kwawo. Ngicela ke sibuyele lapha ngenhlanyana verse 24 yathi ungesabi Pawula ufanele ume embi kwaKesari. Yes. uNkulunkulu kunikile bonke laba lohamba nabo. 25. Ngakho ke madvodza manini sibinzi ngoba ngiyamethemba uNkulunkulu kuthi kutawuba njengaloku angitshelile. Amen. Hayi kwangase ngangishaya impalambala ngilingisalisonta kwasho sister kwasho Grace Jesus. Ase ngangishaya impalambala ngimacha njengelisonto ngithi yimani isibindi mabutho akakri khona lo sotshana Nkosi yami. Uyabona bayandanda baselwandle. Khumbu uyaphihlika. Umoya phambene nabo. Uyaphahlada umoya. Uthi Pawula ningesabi. Noma simo singalungi kepha kimi ukhulumile. Kunelivi lelifikile lesethembiso.
uShido wathi ngiyawukuma embe kwaKhesari angeteli la kutawufa ngeke ngiphahlateke livi lakhe lilibloho lami lekuyawufika mangabe umkhumba ungifikisi livi lakhe litangifikisa mangabe umkhumbi ufa tethembiso takhe tinguyebona amen the promise shall carry me through Paula abengenayo iswimiology abengenaso certificate saka swimiology abengakwati kubhukusha buhlamba bekati live laSimakathe uthi manini sibinzi majaha kimi selifikile live we are crossing over wasebenzisa live kulwa lokuhle wasebenzisa live kulwa lokuhle niyawubona lo mhlaba bazalwane kukhona la ungadzingi imali yakho khona kukhona la ungadzingi imfundo yakho la kudzingeka wena nje naNkulunkulu wakho ukuthi uteni kuwe Paula wema lapho akasho ukuthi kwangisita kufunza kwami kungisitile kuba nemali kwami kungisitile kwatiwa kwami kukhona la konke kungenato timbiko tekundiza timbiko tibe segameni la Jesu la kuShido kuwe uthi Paula asipheleli la lo moya wesikhashana thine siyewela we are crossing over yabona kuleti khathi ngicabanga ukuthi nani nibazalwane kungindeka uhle udibana nje nebantu baNkulunkulu ngekwehlukana ngetinhlupheko letehlukene njengaloku nami kuhle kuchamuka abantu nje benkosi bahlale phansi emfundisi sicela lapha usite ubone lento ukuthi uyathi icangene neswimiology course yekuwela la yekwemeta lo muntu anginayo usala uthi nje hawo Nkosi ngiyathi kuwena uyakhona uyabona ngithi uyathi kuthini anginayo step 1 step 2 step 3 ngathi ke kube ngconywana amawathi ukuthi ngina step 1 ngabese ke sengiya ku step 2 dathi masifika ku step 4 into tawulunga kukhona la ungadi ngisho 1 step la uthi Nkosi ngidawumema nje egameni ngidawumema egameni umangale ukuthi ngesikhathi ufoolish kungesikhathi emandla emusa phelele ngazi ukuthi waba neswimiology uNkulunkulu ke yathi okay try awuzami iswimiology course uyibone ukuthi yakwe weda yini uyezame udade ubone ukuthi uyathi ngiphelelwa amandla la ngishelwa ngimoya athi uNkulunkulu that's fine bengadi ukuthi iswimiology khona la ingeke ikwewede khona bengadi ukuthi khona la imali ingeke kuside khona bengadi ukuthi khona la ema connections with human beings la ngeke kuside khona la kuyawusebenza iconnection with me kuphela ngiko ke lo munye ahlabela athi uJesu lidwala ehlane ngoba sonke isigaba sekuphila sinelihlane la khona eningi la uNkulunkulu abonakala alusito ngelanga lenhlupheko ubonakala alusito ngelisuku lenhlupheko praise his name what promises should keep you fighting in your darkest hour tethembiso tini lekumele ume kuto ulwe ngesikhathi ubona ukuthi kusekhathi nekhathi niyamkhumbula Genesis umfana omdala sahluko 1 Genesis 1 verse 28 dala nani nanzi
uNkulunkulu wababusisa. Lisho njalo kambe? Yes, man. uNkulunkulu wababusisa wathi, "Dalanani nanze nigcwalise umhlabani uncobe. Nibuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikweto tonke tilwane letihamba emhlabeni." Amen. Dalanani nanze nibuse. Dalanani nanze nibuse. Mangabe khona nibuse etikwetilwane. Mangabe sikhona silwanyana lesikugijimisa ucishe wephuke. Ubokwati ukuthi you have to rage a warfare. Kumele ulwe. Angisho ke ukuthi minikele ebhubesini. Kukhona ngoba libhubesi vele lathunywa ukuthi libodla inyama. Kukhona lokwetilwanyana nje kwemgololo ukuthi phakamisa inhloko. Mabe kuyakweyisa. Rage a warfare. Mangabe khona kwelidimoni lokwenta ungalali. Gani uNkulunkulu wadala ukuthi ubolala. Rage a good warfare. Ngoba sethembiso saNkulunkulu sikunika kubusa kwemimoya. Kubusa lonikwe kona uNkulunkulu ungabese ubeka sibunu sinye esihlalweni uNkulunkulu akunike sona. Kumele uhlale ucamalade yebo. Uhlale ukhululeke uthi ngibekwe ingozi. Ngibekwe ingozi. Ngiyamati lo ngibekile la. Angikhweshi. Ngisenza weni yami. Ngisenza weni yami. Kube baze kweticoco kumbe kuyakuvakashela ukhanza kulele embhedzeni uthi ngiyayati indzawo yami yeticoco anisibo bala. Ungacoshwa ticoco uyolala ekamelweni lebantwana. Amen. 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 Wena lwani kulwa lokuhle ngesethembiso uNkulunkulu la kwethembise sona. Lwani kulwa lokuhle kwekholwa. Mangabe niyadiva lethembiso tani a promise of increase. Angilithi nanze. Sethembiso se multiplication silapho. Sethembiso se fruitfulness sekuthela tithelo silapho niyatibona mos. Lethembiso lethi singakagijimi nje saya eBhayibhelini ekhathi right at the beginning umuntu masanda kudalwa udalwa uhlohlwa tethembiso uhlohlwa ipossibility ipotential emandla ekuthi lokhu kutakwendeka. Kungako bantu kuze babe nemntwana abadzingi kuya escort bayofundzela. Badibana nje lamgwaqweni labanye ke ngaleyo ndlela leyo badibana emgwaqweni nje uvuthi iminyaka enodawo sebanemntwana hawe bonini nifundzele yini. Akunaswimiology abakafundzele. Why? Ngoba wonke umuntu udalwa ane potential to be fruitful. Mangabe ke empilweni ubona lokuphambana nelive lesethembiso ukuthi you will be fruitful, you will increase, utaba ne multiplication empilweni. Mawubona into lephambana naloko empilweni yakho lwani kulwa lokuhle. Lwani kulwa lokuhle. Mawubona nje into tincipha ubona lokhu kuphela ubona lokhu kuncipha ungabese sewumema abantu labatakulilela. Mema abantu labatakukhuthata ngelive laNkulunkulu. Angibekise nje ngalokuvamile mawunetikwelede ungalandzi labanye labanetikwelede ngoba batakulilisa uze udliwe ngisho lonakho. Kuthula ngisakhuluma nani makholo.
mangabe unetikwelede uvele ngenhloko ungalandzi labanye labavele ngenhloko ngoba bayawukudonsela labakhona khona. Mangabe nisemgodzini nalabanye angeke vele nikhone kusitana nisemgodzini. Kungako ngiyamthanza lo make loya lo mfelokati uthi indvodza yami ishonile isishiye netikwelede. Yakhuluma nabani? Nemprofeti. Akalandzanga labanye labasetikweledeni. Wakhuluma nemuntu lonelivi lesethembiso, livi lababe uthi uthini babe ngalesikhathi lesi. Uthi ngiphuma kanjani? Ungalanzi umuntu hayi kabi ke bazalwane. Ungalanzi umuntu lodla imali umethembe ukuthi akusita usave imali. Lodla imali utakusita akhombe ukuthi idliwa kanjani. Ngeke akusite ukuthi yongiwa kanjani. Lodla imali uyawumbona nje ngene Pick and Pay. Nisaya le sewuthethe uphethe lapha ema chocolate. Nisaya le sewuphethe ema chocolate uhamba nawo cabanga sathi awuphela. Nisengakangeni nalokule nikubhalile la. Sewuvela uqalile uyabutha ichocolate. Uyekhweta. Ungalanzi bandfu labatakulilela ngenhlupheko yakho. Banake bantu ngesikhathi sakho senhlupheko. When you see decrease empilweni, mawubona tino lo watiko ukuthi tiluphawu lwaSathane, funa abantu labane area labane network yasezulwini. Bantu labatawukhuluma livi la nkulunkulu empilweni yakho. Bantu labatawukhuluma livi la nkulunkulu ngoba nkulunkulu uphezu konke, livi lakhe lingetulu kwako konke. Livi lelitakuqinisa ngaleso sikhathi. Livi lelitakunika lithemba kuthi noma kunelidonga ngemusa waNkulunkulu lungabuya phasi. Ngemusa waNkulunkulu lungabuya phasi. Ngemusa waNkulunkulu lungabuya phasi. Oh hallelujah, makabongwe Jesu, makabongwe Jesu. Petro esibili sahluko 3 verse 9. Sidabe sesigcina ngamaTeyu 27 verse 62 kuya ku 65. Petro esibili sahluko 3 verse number 9. Inkosi ayibini kugcina sethembiso sayo. Njengoba labanye bacabanga ukuthi iyabina, kepha iyanibeketelela. Ngoba ingathandi ukuthi kubhubhe ngisho namunye umuntu, kodwa ithanda ukuthi bonke abantu baphenduke etonweni tabo. Amen. Ma ungalifunza ngalenye indlela leli verse, linenkulumo lethi linenkulumo lethi sine asikameli kubuya kwaJesu. Jesu umele thine. Jesu umele ukuthi bani baphenduke. Ma ungalibona lenye indlela leli verse lithi Jesu ubanjelelwe abantu abangaphenduki kuthi abuye. Ngoba lithi akafuni namunye abhubhe. Ma ungalibeka ngalenye indlela, kusho ukuthi uma uNkulunkulu abuka bantu bangaphenduki, uthi let me wait. Lo waiting waNkulunkulu ngipatience, kubeketela kwakhe. Uyanibeketelela. Kusho ukuthi ke wena nami mangabe sifuna Jesu asheshe abuye, kumele sende njani? Sende bonke abantu baphenduke. Ngoba uthi akafuni namunye abhubhe. Akafuni namunye abhubhe. Uma singaba neliso lekubona wonke umuntu longakholwa, simbuke njengemuntu le Jesu athi uyathi ngimele nangu ukuthi aphenduke, angifuni naye abhubhe.
kusho ukuthi uNkulunkulu akajabuliswa nje ukuthi wena nami sesiyawungena sesulwe tinyembeti. uNkulunkulu uthi nanangi lo sengaka decide ngami ngiyamfuna naye. Kusho ukuthi siyayidzinga imvuselelo ye breakthrough in witnessing for Christ. Imvuselelo nje letawusivuselela ukuthi sifakaze ngemandla, sifakazele Jesu, bantu baphenduke, ngoba mabaphenduka benta kubuya kwa Jesu kube masinyane. Uthi angifuni namunye abhubhe. Ngabe kungebanga bazalwane? Alikho lelinye. Uthi Jesu akafuni namunye abhubhe. Uyafuna ukuthi wonke umuntu alive live lakhe, amale but abe evile. Base khona labangaliva live lakhe kulomhlaba. Njengaloko kuyi lockdown nje, labanye baya ngekuba khashane nalo live la uNkulunkulu, kepha uNkulunkulu uthi ngifuna nabo balive live la. Sethembiso lesi asinakeke. Lithi tene ekucaleni, lithi inkosi ayibini etethembisweni tayo. Uyathi ukuthi mangabe kunendo lebe uyigatsile eminyakeni lophelile, mangabe sola yendeka inyalo uyocabangeni ukuthi kuyephuta. On your side, not on his side. Ngoba isizini yangale neyangala awafanani. Mawuhamba la emhlabeni uyamangala ukuthi mabalala ngalakhaya bavukile kulamanye amave. Emasizini awafanani. Nala live lenkosi lethi inkosi ayibini. Ayisinyonyobeli isethembiso sayo ngawe. God is never late kuma promises akhe. Bathi kube Jesu bewukhona, umnakethu ngabe akafi. Kwakhanza ukuthi Jesu kude isikhathi lesimshiyile. Wathi Jesu ngoba sekakhona yena ukufa nekuvuka. Bangasho ukuthi kube ngefika sengakafi. His time is always the right time. Inkosi ayibini. Ake ubambe ulwe ngeliqiniso lekuthi noma ngabe bewucabanga ukuthi kumele kwendeke 2015 akendeki, noma thatha nje ukuthi uyathi inkosi ngiyabonga ukuthi awubini. You are never late. I've been praying over this, I've been fasting over this, but Lord, thank you. You don't delay in your promises. Awukabanjwa ngumuntu endleleni. It shall come to pass. Lwani kulwa lokuhle ngesethembiso saNkulunkulu. La sikhulumile empilweni yakho. Ngithela verse lekugcina ngoMateyu 27 verse 62 kuya ku 65. Ngakusasa lokusho ukuthi ngelilanga lelilandzela lelimalungiselelo bapristi labakhulu nebafarisi bahlangana naPilato bathi kuye Nkosi, siyakhumbula ukuthi lo mkhohlisi asaphila wathi ngiyawuvuka emva kwemalanga lamathathu. Ngakho khipha umyalo ukuthi lelithuna lakhe ligadzisiswe kahle kuze kube lilanga lesithathu, kuze bafundzi bakhe bangayi kuyawumeba bese batshela abantu bathi uvusiwe kulabafile, bese kuthi lamalanga akhe ekugcina abe makhulu kakhulu kunalawa ekuqala. Pilato wathi kubo, thathani naba balinzi nihambe niye kulelusa njengekubona kwenu. Besuka bahamba
bayawuligatsisisa lelithuna balivalisisa baze bashiya neluphawu etsheni babeka nebalinzi. Yini babophisise lithuna kani ucambe manga lololele lathuneni ukuthi utawuvuka? Yini bese babophisisa lelithuna kani phela futhi uyayibona inkulumo bayadiphikisa bathi ye batameba, but abagazi lamasela latawukweba babopha lelithuna ngoba nelivalo ukuthi kungahle kwendeka ingodi la ngalama emagama labantu laba bebangakholwa kepha balikholwa livi la Jesu banyakatiswa sethembiso sa Jesu ngisho emahedeni anyakata angalali nekulala emahedeni bayohlala ngihleleni sikatsile lapha lo muntu phela wakhuluma lo wathi angavuka ngelanga lesithathu lo mcambi manga phela wathi angavuka mawufunza ke siyathi ukuthi kwaze kwaphuma imali lapha angathi noma bekungithula lo waphuma lapha kwathiwa nithule nithi phu ngayidekile nzaba waphuma thula ngoba bebazama kufihla liqiniso bazalwane ngithi asingehlulwa emahedeni lakholwa ukuthi Jesu utawuvuka njengalokho ashito singehlulwa ngemahedeni etethembisweni leticondzene nathi Jesu latikhulumile emahedeni ahlala alindzela azi lo muntu phela lona angakhuluma funa kwendeke besingahlala enisibazalwane ukuthi funa lokulakushito Jesu kimi kutakwendeka noma kanjani lakushito Jesu it will come to pass lokho uNkulunkulu lakhuluma makabe uNkulunkulu uthe I will increase I will multiply I'm not expecting anything less but what the Lord has promised me ngibheke lokho inkosi lekushito kimi lokhu lefake emandla ngoba konke lekushito kimi kusho ukuthi ingifake nemandla ukuthi kutawukwendeka beyingeke ikusho kungabese akwendeki akafanani nemfana lobumba lu inkunzi ayifake timpondvo bese uyayibhonsela ingasakhona ukuthi ilwela esikhuni mase yilwa sekushuphuka timpondvo uNkulunkulu angeke afake la kuwe moya wakhe kani moya wakhe will produce empty promises tethembiso takhe ngeke tifezeke uNkulunkulu ukudalile wakusinzisa wafaka emandla possibilities la kuwe kuthi kunetindo letitawukwendeka kuwe titawukwendeka ngawe ungahlali ubukele sitha sidlale ngawe sikuyenge sithi kuwe kuthi lokutakwendeka wena awatiwa wena awukafunzi ngalokwanele wena ude certificate saloko wena awunayo imali wena watiwa ngumuntu ungavumi sitha sikuyenge buyele emuva isithembisweni sekucala ukuthi uyathi mina ngadalwa ngine potential of multiplication ngadalwa ngine potential of increase ngadalwa ngine potential ye dominion yekubusa lokho kusethembiso saNkulunkulu just a general promise to every human being kanganani labo labangebakhe. Thank you Jesus. Ngicela sisukume site uthandaza. Sivale emehlo ethu. Wena ungumntwana wesethembiso. Wena ungumntwana lo wethenjisiwe. uNkulunkulu wethembisile wathi angeke ngikushiye. Angeke ngiyekele. Noma ungamboni akusho ukuthi akekho
uNkulunkulu ungumoya. Laba mkhondako bamele kumkhonda ngamoya nangeliqiniso. Though he is invisible, yet he is real. Though you may not feel him, but he is near. Wethwelwe livi lakhe. Akukho umkhathi phakathi kwalakushido naye. He is right in his word. The word became flesh. The word became real. The word became tangible. Ngomthandazo wami ukuthi livi laNkulunkulu libe inyama liphatheke kuwe. Livi laNkulunkulu libe ireality. Paula uthi ningesabi. uNkulunkulu ukhulumile kimi. None shall lose in this storm. Blessed be his name. Blessed be his name. Kwangathi sonke storm lodlula kuso bese aqinisa tethembiso taNkulunkulu kuwe. Kwangathi ungabamba ucine sethembiso saNkulunkulu. Noma bewungete wawathi umthanazo lomuhle lomudze nalomnanzi mawungati nje sethembiso saNkulunkulu lesicondzene nawe in every season kuso sonke isikhathi. That word will help you survive the process. Kuko konke kulelo bhodo lelibilako lokuthi lokudla kumele kugcine kusepledini. Noma leli bhodo lingabila kanganani kumele kugcine kuphumile kuleli bhodo. We bless his name. He is faithful. Angeke akhohlwe la ukhona khona. Ngeke akhohlwe sethembiso sakhe. Timile tinguyebo na amen. Nga Jesu Kristu. Your little steps of obedience are appreciated by him. Uyathakasela uNkulunkulu. Your first steps of obedience. Leto tinyathelo letincane letikhomba inhlito yekumlalela. Liyamthakasisa babe wakho lo sezulwini. Satan takhondema kepha uNkulunkulu akusekho kulahlwa kulaba kuye. He will never condemn you. Thank you Lord. Babe longcwele ngithandazela ukuthi lelo livi lelenda abafundi bagwedla bangabuyele emuva. Libambe nangu umntwana wesethembiso. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ngesikhathi Herode avuka jangaza azama kubulala sethembiso, wena Nkosi unendlela to keep this dear little one to see the other day. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ngelivi lakho, ngemandla elivi lakho, there is life, there is increase. We don't want a life of managing situations and conditions. But Lord, we want the word of life, the word of increase. We want to see increase. We want to see fruitfulness. We want to see multiplication. We want to see dominion. Not just to survive. Akube lithumo kuwe Nkosi lo mangaliso lo tawukwenda ukuthi how did it happen, bese kuyadeka ukuthi it was because of Jesus. It was because of Jesus. Njengalokwazi mawungena emkhunjini lamhla sinebufakazi ngawe Jesu ukuthi wangena kulomkhumbi kwabinza. Kanjalo Nkosi ngiyabonga kungenela indzaba yanangu yangenelwa nguwe Nkosi yekuthula. Uthe kuwe sitawuba nako kuthula. We will not try it. We have it in you. Thank you Lord for your faithfulness. I pray that you will extend your love, your grace, your mercy even upon our dear elderly parents who are not able to come
and have this special moment of fellowship, and also pray for the little ones who are closed out of fellowship. Lord, may your promise stand towards them. Livi lakho Nkosi alime lithi zica nasetimpilweni tabo. Even when they don't understand what is happening, but livi lakho Nkosi alibemise lithi zica. Bathi ngenxa ya Jesu kuyawuguca phasi konke. Akubachado bukhosi bakho. I pray your special blessing be blessed going in as you are blessed going out. May you enjoy the peace of being in Christ now and forevermore. Asikuniketela ithuba uNkulunkulu wethu nekwethembeka kwakhe evini lakhe phakade naphakade. We glorify your name, Lord, for your love endures forever. Your love endures forever.